Započela bih sa primjerom analize postavljenog zadatka na času. Kada smo u klasičnoj učionici, postavljeni zadatak obično skiciramo na tabli, odnosno pravimo nekakav plan kako neka stranica treba da izgleda, analiziramo je, razmatramo koje to materijale treba da upotrebimo za izradu tog zadatka, uključimo projektor, učenici prilaze tabli, docrtavaju, dopisuju, postavljaju pitanja, daju jedni drugima odgovore. Na kraju dobijemo tablu koja im služi kao vizuelni podsjetnik na ono što treba unutar zadatka izvršiti. Kako bih ovo isto izvela u okviru Teams aplikacije, bilo je potrebno da najpre kreiram stranicu unutar prostora za saradnju, zatim da postavim zadatak, da postavim eventualno neke slike, tekst, pa čak i cele datoteke mogu da postavim, naravno i linkove ka nekim video zapisima ukoliko su oni potrebni. Zatim, naravno, pozovem učenike na čas. Unutar tog prostora za saradnju učenici takođe mogu da markiraju delove zadataka, mogu da postavljaju slike, tekstove, mogu da postavljaju pitanja, mogu da zapisuju, dopisuju, docrtavaju. Takođe mogu unutar poziva da podignu ruku i nešto da pitaju, tako da ceo razred može da čuje i pitanje i da da odgovor, da da neku sugestiju, jednostavno da iznese neku svoju ideju kako bi se zadatak mogao rešiti. Može naravno i da pronađe neku grešku i da je ispravi, što je sve odlična zamena za klasičnu analizu zadatka unutar same učionice. Na kraju tu stranicu jednostavno pomoću alatke za distribuciju stranice prekopiramo u beležnicu svakog učenika, zatim im ta ista beležnica, odnosno ta ista stranica u beležnici koristi za samostalno dovršavanje zadatka, za dalju upotrebu. Takođe, tu istu stranicu u originalnoj verziji sa časa možemo prekopirati u biblioteku sadržaja i tako omogućiti svim učenicima pristup tom sadržaju.